А еще один скворечник уже повесен. Один скворечник лежит, девочка подает мальчику молоток, а маленький мальчик держит скворечник. Снега стало мало, трава позеленела. Молодец, спасибо тебе большое. Кто еще что-нибудь дополнит? Артемий, пожалуйста. Там вдали стоят дома за забором. Да. И птички ждут, когда повесят скворечник. Умничка, Эдгар, пожалуйста. Девочка мальчику подает молоток, а мальчик застукает гвоздик. Гвоздик еще. Эдгар, пожалуйста. Один мальчик маленький держит скворечник. Он маленький, но все равно хочет помочь, правда? Да. Хорошо. Времена года вы знаете по-русски, а по-латышски вы знаете? Да. Zināt? Ja? Nu, tad mēs arī pamēģināsim atcerēties, ja? Kādus gada laikus mēs zinām. Cik ir gada laiku? 4. Ir 4 gada laiki? Jā, bērni. Varbūt kurš nosaukt? Kādi? Māris? Tikai Māris var nosaukt? Aleksandra? Nu, tad lūdzu, Aleksandra. Var arī zini, jā? Pavasaris, rudens, vasara. Un Māri nosauc, lūdzu. Ziema, pavasaris, vasara, rudens. Jā, malacis. Paldies, Mārta. Ziema, pavasaris, vasara, rudens. Bet sakiet, lūdzu, kāds gada laiks ir tagad? Edgars, lūdzu. Pavasaris. Tagad ir pavasaris. Nu, kāpēc jūs domājat, ka tagad ir pavasaris? Kāpēc tagad jūs domājat, ka ir pavasaris? Sniega nav. Sniega nav, jā, nogusa sniegs, vēl. Lapiņas, nu jā. Uz kokiem jau lapiņas zaļas. Jā, Dmitri, pareizi, malacis. Nu vēl. Putniņi aplidoja no siltām zemēm, jā? Tas arī liecina par to, ka iestājies pavasaris. Pulkītes arī stiet, jā? Tulpītes, vīzbulītes, jā? Jā.